Panoni lipodno waya setimo kanyo nyakaramogi wabiro dhi nyime kod lipode mamoko kama jobodaboda e boma Webuye ywak ewi kethruok mar arita e bomano to kachiel kuomgi negi okinyi makawuono kata to kachiel kuomgi negi okinyi makawuono ma piny noru godo okinyi ma piny noru go Jumapil ka ringre mar jalno noyudi kani kod adhonde maricho e olalo mar bomano. Jodak mawacho ni kara jodago wacho ni kuo mar apiko kod nek mar joriemb bodaboda ochako medore kendo nyaka e bombe mokiewo kodgi kendo kwayo jochiw arita mondo oket okenge makare mag jiwo yore arita kono. Bende gidwaro ni sirikal kaunti margi oket teyni madongo e chuny bomano kaachiel kod loso apeyni mokethore kaka okang' mar duoko chien medruok mar njore. Mimi nataka nihimize wenzangu, kama unaendesha pikipiki usiku, chua mahali unaenda. Kama unaenda mahali, kama umebeba customer, kama mahali unaona hapo mahali papaya, kuwa na mwenzako akuexcort huko nyuma, pika pay kama watu wawili, walipe watu wawili. Ukuwe na usalama vizuri. Wahusika wajaribu watuwekee hizi street lights. Kuna sehemu zingine hapo Webuye zinapitika watu wanaishi huko, but ukienda huko ni giza. Sasa wa polisi wao wafanye patrols katika interior roads. Na ningependa kuhamasisha wenzangu wa bodaboda katika sekta bodaboda, beba mtu ambaye unamjua. Fanya kazi, usifanye late hours, wee hours. Tafadhali. Na pia ningependa kuomba serikali yetu ya county government hapa maeneo ya Dina watuwekee lights mpaka huko ndani, barabara zikuwa nzuri, pia security inakuwa sawa. Pikipiki ambazo zinaendeshwa bila number plates, pia tunaomba kwamba hizo pikipiki zitashikwa na zitakuwa kwa sheria ya serikali. Kwa hivyo katika sekta yetu sisi tumehuzunika sana kupoteza mwenzetu huyu ambaye tulikuwa tunamtegemea kwa kazi yetu ya bodaboda. Na vile wenzangu wa kwanza wamesema,